Vekovima Srbi su patili, lažno bratstvo krvavo platili. Meni se da te fino vidi, da? Treba je da sta fino da ne pinaš ni kašu. Ovo kliče? Ovo su čiji slane. A ovo su To se veli ja. Što se radi u biblioteci? Da bi ti? Znači ti je bilo to mi trebali onaj Rastko od njega. Rastko pogovor. No, od kočaru oko knjige, ja mi se taj strah. Ajde, majko, tetka tamo, ja ću to... Ali strašno to ovo... Kad se ti veti ono? Sjede li ti malo? Ja malo sjede. Eno ga tamo. Hajde on, Hajde, Vlajko. Hajde, Vlajko, vamo. Hajde, ne pokvari se. Hajde, Vlajko. Pa ako se pokvari, ne možemo što tebe treći. Ako pokvari se, Izdržimo braćo Srbiji, sačuvajmo pravoslavlje, sačuvajmo bližnjeg svoga, svanuće nam, sačuvajmo bližnjeg svoga, svanuće nam, sačuvajmo bližnjeg svoga, svanuće nam, svanuće nam, može, tamo je. Inače jednog dana doći, nama će sunce da zasija, pevat ćemo živela Srbija, izdržimo braćo Srbiji, sačuvajmo. Branjena je
Se materia non può Osamnaest komada. Znaš, odakle I ovo je vješo. Tamo rijetko dođite. Pa to je ono, za to i radimo. na ribicu dole, idu samo ti razi. A ima dupli kad je 2 puta, ne znači, automatika. Oli, pođi, vidjeti li ovo dobro sredili vam u šator. S Ivanom pođi. Vidite smo pogriješili. Ja se pritam, Peća ne
Ne daju ti, drago, pa ne daju. Vidiš sad kako imaš ženu. Eto ti sad sve. Nema, vidim sad. Evo ja. Trebala sam je ostaviti. Ti trebala sam je ostaviti. Boga. Kako igram? Neka plaće.
Ustaše,